Chanda cha Presidennde wa ANC Vho ḓivhadzwa sa vhone chanda cha Presidennde ya lushaka. I have accordingly decided to appoint Mr. Paul Mashatile as Deputy President of the Republic of South Africa. Vho Mashatile vho khethiwa u ḓo dzhena kha tshidulo itsho nga murahu ḓirula mushumo ha chanda cha Presidennde wa kale Vho David Mabuza zwi tshi tevhela u sa khethiwa havho kha khuvhangano ya lushaka ya lihoro ya u khetha vharangaphanḓa. Vho-Ramaphosa vho dovha hafhu vha tsitsela Dokotela Vho Nkosazana Dlamini kha vhuimo ha fhasi vha gonyisela nṱha vhaṅwe vhavho vhane vha vha tsini navho. Minister in the Presidency responsible for women, youth and persons with disabilities will become Dr. Nkosazana Dlamini Zuma. Minister in the Presidency responsible for planning, monitoring and evaluation will be Ms. Marupini Ramakgopa. And Minister in the Presidency responsible for electricity will be Dr. Khosientso Ramakgopa. Mulangavundu wa kale wa KwaZulu-Natal Vho Sihle Zikalala vho nangiwa sa minista wa zwifhaṱo zwa muvhuso na tshomedzo. Vho Zizikodwa vhone vha khou ḓo dzhena kha tshidulo tsha Vho-Nathi Mthethwa vhane na vhone vho sumbedzwa mnango. Sa vhone minista wa zwa vhutsila na mitambo ngeno Vho Sindisiwe Tshikunga vha tshi khou ḓo vha minista wa zwa vhuendi. Minister of Public Works and Infrastructure will be Mr. Sihle Zikalala. Minister of Sports, Arts and Culture will be Mr. Zizi Kodwa. Minister of Tourism will be Ms. Patricia de Lille. Presidennde Vho-Ramaphosa vho itela khuwelelo dziminista vho vhaswa uri vha takutshedze vho ḓifunga u shumela lushaka na u tandulula khaedu dzine vhadzulapo vha khou livhana nadzo. Minista zwa muḓagasi vhone vha khou ḓo dovha hafhu vha ambadzwa maanḓa a zwikwamaho zwiwo zwa lushaka uri vha kone u ḓo lugisa dandetande ḽa khamphani ya muḓagasi ya Eskom.